Steve Galir and Madden, a Chorca, and the Asquin and Sob, Lake Kayla, Ega Kilura, Agus and Markol, Bliain Shea, all of Con, Skyla to reach to Bliain. If you can team has Anna Asher Fad, when the Henny Stitchens and she's mask of the Horha, Scar Macon Kayla, is all in her bedel Tishmore events as for Suburban and Madden. Le Portugal Duffy coming on the house like a Fedalina, and that part of Pobalscoil. Cuid on bio fra a hawker fall like a Portugal Duffy. At the end of Mishkan, a hanolas technology the Niliscom. So, Femmerderm and the Rignir Iriglin, ein rod a yenov Istiger skull, vi rodegant, Chizoom again, a rod a vi on the yes, nor knock romer obel to ein rod yenov. So, Femmerderm. Na house gur féidlin a bheith sa I downta céile maidin. Ha me fiachan timppel ní bháin go bhfuil sé cóide fiúlas cóit, go bhfuil meascan na héine scar amach ón na céile, ach go bhfuil éiad is scoile even gacha an duine goibh maidin, nach go riamh grúig cócíortha agus cóníad ag a daine só ríist mollan sibh as an iirecht desa a déanta gacha maidin. Bhailm agus bhailline, fáilte a chur rih íana speisialta leanmh sníad daltaí na séú bliana, bhór dismóirí agus seanna hismóirí a bheachan isteach ó bhaile. Daltaí ile na Pobalscoile a bheachan isteach os na seomraí ranga as rís tá siad son líne. Agus son na scoile bhailm fáilte speisialta chur rih an tathrámhaoineáin, go bhfuil míad anna bhaoachta as a bhelín maidin chun affran a léanúh a cheiliúra. Agus inis, Iram Bertar Scolari Sheo Bliana, Maisie Hall agus Nish McGarld, tacht soas inis con tús a chur le Sharmana Salé, Markol, where she Bliana and saw again down the Keela. Ach nónach a hagart a frívide a bhúntóirí, a íorhúntóirí, a hismthóirí agus a ghaltaí. Har ceann na séú bliana fear an fátaí chealaigh romhaibh go léir go dtí an affran cheann scríbe na bliana seo. Is é téama an affran bliana sé bliana ná dóchas. I nómh an lá dearnach dar trus go dtí seo agus an tosnú ar cheann nó. Sa bhliain 2015 thosnaímar céimeanna nuair a chuirimar táiseach an Pobalscoil Dhuibhne agus sinna bheith anólach cad a bhí róin. Siad na céimeanna beaga seo a chabhraigh linn an áit go bhfuil míad in a bhainteach. Beir míad buchas le dia inis, lenar dismóirí, múntóirí, fuirin na scoile agus cobde. Chabhlíonn ar drus go dtí seo, agus inis stoppa mí sé feadh tamil agus din mís machnamh ar an drus seo. Tros banathe néfa I seabhar saoil. Tros is é ó bhreith go bhás ó throsúháin go ceann eile, agus le linn ag athrú ag fós ag chur aithne is ag stíor ála me river saoil,
anas go méid sibh ábalta rudí a eiscint go sa réir, go dainn agus go méid sibh ábalta dá lá le dúsláán, go misnú agus go Chorca. Bí credit a gcuibh an féin, háin si bhar an móga ceart, san á dúirt go ceart díomh be, agus ón lá an amach beag si bheith dul chun cín ag cur lebhar scéal. Scéal in méid géis, fálam, díine, cnéasú agus grá. Ní thar luach an scéal seo thar ihe, agus an uaireanta beag sé dacha. Mar sin, iarmíad an óbhar dhé sin a chrúrú agus a bheith in ar láthair ar dros a gcónaí. Tá cuioine na scoile a thuirt suas ag Rachel mar thiomból deastar an saoil. Tuaircíosa is mis solas an saoil. Tá gantí scoile a thuirt suas ag Ciarán mar symbol an tréimhse a bhíogainn na Pobalscoil Corcaína. Tá líród pell a thuirt suas ag Lísa, mar himbal den gasce tá déanta goin I rith na mbliana. Tá Greengraf a thuirt suas ag Niall, mar himbal den gcóirdas atá aithrin go léir agus in níl faoine ar gara éadán. Súnas siúrí dá anam uasal. Agus an beic agus an spread léir, amen. Whatever in the léir, Dí a man, agus pátri an asan seo, pátri na gachtain na pátri, breicid a seo, an idirlí. An asan seo, Dhuibhne go háir ar son gachtain na tan seo, agus gachtain na tan ag Pobalscoil, the exams atá ag ceacht, agus here atá le idirú ceann chun Cuid ar an. Tása a seola chun na daoine atá cuiúirte a sanú a dhéanamh den Chorca, Tása a hágann chun gléir ar na tacaí a chuos den Chorca, Tása tá a hir leis an achar chun Philipí ar ar son a dhéanamh den Chorca. Chun éile díal Chorcaín go maith se bhacha agus le dróla se chun bheitha siúlí sin. Faoi mhís. A dhéir na cótaí sin a bhfuil na léanta átha seo tír leachta a bhíon in an nóir tíana agus ag a seilí. Cor Briain doing iad a ceúla le díochar chrí anas chud gnóid graig I gcónaí ó go dtíobh ar bhfuil an mór géanú ar géanú na bhíon Iesu Cristo bha a bhana go tríbhíon leachsa in éanta spread léir in í tríchéal le saoil. Amen. Níos beag le tíaginn. An céad lécht, sleachtas lear na haagna, an té a lear an féin. Is nibreacht ó bhuachta í an agna, na daoine a bhfuil grácódí tugann si faoi deir í gan dua, agus na daoine a bhíon á lurg féin siad go fuasta. Léigeann si a heithna rih leis na daoine bhfuil dúlacha intí. An té ar a bhíon go muc ar tóir ní bheith a héir an asca aige, mar geoig si í ina sí ar gapaí.
Is é bar na tuiscinna é mac na bharthaí, agus an ta dhéanamh fear ar thonas, gar go mbeidh sé séar uimní. Or tain si féin timp le gléir go díal daoine agus le neart da bhéna, taspána si í féin ar na bóthra, agus glúisin sé féin in éim gach uair smínín siad arthaí. Sin é bríthar dé, Breicas Lydia. Migi fena hunela fogrigi andashkil. Migi fena hunela fogrigi andashkil. Malgi antir nach nircha galer. Malanele no shune Malgi antirna das agus clay Malamish antirna marin claunde Emigi fena hunela Fogrigi andashkil Malgi antirna tal of his spear, Malgi antirna in leonair, Malgi antirna crech turide, Malmish antirna marin clownde. Emigi fena hunela, Fogrigi andashkil. Malgi antirnas an lasha galer, Malgi antirna lesho is leshkle, Malgi antirnas an sel shaga train, Malamish antirna marin clownde. Emigi fena hunela Fogrigi andashkil. An daraleach, slucht as lauer na Filippinig, Bigi lucharach egoni sa tírna, Der Marisha, Biach luchar ariv, Biach for ganasucht le fekal ag an sail moor, mar ni ado wuan an tírna. Na bigi imniach fui rod erbe, ach kibe ni atá nasnavarif, Currigi núl de ia le hurni agus gri agus buachas buan. Sa tlí sin, beg siachan dé atá oscion ardishkene, garadal vor gri agus vor smuinte in Isa Christ. Mar okkel skur a vrahe. Biach vor nara an rod úsel, an rod nefa, an rod fear, an rod masul, an rod credúnach, an rod atá suálcach in volta. Má chorant siv wuam agus na nethe a chúla siv nu ach nic siv mé a dhéanamh, beg dia a siachana farif. Sin é bríthar dé. Hallelujah, hallelujah. Má bhí rá ag dom, cénóid mé mo bríthar, agus beag rá ag maithar dó, agus tuc mé chuige a deir an tíarna. Hallelujah. Go raibh an tíarna libh, Sliachtas an sosce nefa de ré an nebhón. San am sin, dúirt Isa dhéana dhéiscbú. Bhí mar a thug an tathair grá domsa, thug mise grá díobse comma, fanna géime grá. Má chuiníonn sib mahananta, fannig sib am grá, bhí mar a chuinnig mise ahananta maithir, agus a danan in a grá. Dúirt mé na nethe seo libh, chun go mbeadh mar lóchara sa anamh agus go mbeadh fuór lóchárte omláin. Is é seo mahananta. Sib a chuairt grá dá chéile, faoi mar a thug mé grá díobh. Níl grá ag géan duine níos mó ná seo, go dúirigh dúine a airnam
son a cháda. Sibse mar cháda mar dhéanann sibh na nithe a ordaíonn sibh. Ní sé bhísigh a thugann oribh feasta mar ní hól de sé bhísigh gnó a bháistear. Ach thug mé cháda oribh gach ar chola mé ó maithair, chur mé in uailtí bé, ní sibse a rinne mise a thóga, ach mé seo gna sibse a thóga as a cappa chun go nimóid sibh agus tar a thuairt, agus gur mar formhór tara I dro cébé ní díreach sibh ar maithair a meanam go dúradh sé díobh é. Is iad seo meánta díobh sibh a thuairt grá dá chéile. Suscéil an tíana, Málaidead a Christ. Bhí fear óg ón trá go raibh a dabhairt aige I thug sé cuairt lá ar bhanach a bhí anonymous a bheith an an éifre. An credan tú in a díofrigh siad an bhanach, credan a dragar an bhanach. Céan crochontas atá agat gur ann dó a díofrigh an tógánach. Credan in mar go bhfuil aithne bhuméir a dragar an bhanach. Braham dia I mo láthair gach éon lá. Conas is féidir leis sin a bheith a díofrigh an tógánach. Nuair thugaimid grá chuirimid aithne ar dia, agus imíonn an dabhairt mar a léon an ceol le gríon na marna a d'afrigh an bhanach. Chríonig an tógánach ar seo a feadh tamil agus an son díofrigh. Conas is féidir liom a bheith có siúráilta san. Trí grá a spáint idmheachta a dragar an bhanach. Déan iireacht grá thuairt de córsan, gráig iad go huile is go hiomlán. De réir mar a fálamíonn tú conas iad a gráú. Sé is mó a credan tú in agus in imventris an anama. Tá sé seo tástála comá sé seo an sé ceart. De raibh an bhanach ach ag ara foclaí na bhón an té thug an grá is ó agus a rugach agus a aíonn sé dia an té na thug an grá ní aíonn sé dia mar is dia an grá. Sé dóchas an téamatáging in nómh is a géisteach leis an radio. Chaí seo hin agus bhí daoine caint agus dúirt an fear bhí caint gur bhí trí rudaí a dhéanamh de córsan chun cabhar a thuairt sé sin a siad fear an dóchas an agus a listig bhí an fáil a héanana bhí count agus éisling. Buchas as an gabhar agus as an treoir le líonóir dréimhse I Pobalscoil Chorca Dhuibhne. A héarna éisle. A héanana bhí count agus éisling. Guimítear san gachénis arang na cardad hadénta gon ag gaf na mlíonta. Chur de bhnachtarin a hiarna as cumad gachénis slán sábháilte agus sanna sásta sa tóchaí a hiarna éislen. A héanana bhí count agus éisling. Ar Carrie Glynn agus sin a thuirteag ar a scuúda.
Bliain ar chaithmí rana dhéanamh agus ceirigh glún na cinní cearta dhéanamh a hiarnééis le. Cuimí sé son na síochánar nó dailig inar bróiste, inar dír agus godáin ar fud na crunne go léir agus chuir a bhnacht ar lucht dínta na síochána a hiarnééis le. Cuimí sé son éadán, tiismóirí, sean tiismóirí agus na daine eile atá imime ar slí na fíorna. Ar dheiste go raibh an enimicha díosacha a hiarna éislinn. Amen. Corp agus féil RDNA sa Christ, do bhí sé a thos gan na páiste daún féin, ghlach sé an tarán, agus ag gwabe agus leat fris agus hugda eisbali árá, ghlach agad ige ile asha, or sé seam a chorp a hórfur ar bhór san. Ar an gríomh chéanna tréis a péir ag ghlach na chalíis ag de gwabe agus leat ríis, hug sé a eisbali árá, ghlach a géir dóla géile astí seo, oes sé seo chalíis ma chud fada, bhfuil nó hiam na hirí, dir fíomhúr san agus a san mórán chun ma hónas na beci, diar a géis seo i gríine ormsa. Rón díomhar an credibh, mo hiarna agus mo ia. Tá réir sin na hiarna dia,
Queen of doing a boss because they're actually Greece or following it around the bags, Kalisha Slanaha, as called me back as that, to scrive you that, should have had the Lord the phone of it. Here make a whole up in a toffle, Kayla, the cooked and spit nave, should have top part of the pocket of Phil Greece. Talk of Keeney here, the dark of fun down board, and beneath you not do so kind of kick a dark and a papa, Prince Eastland and Asper Grayman, and a listen clear 11. Queenie fresh and army to fain for Basak, the soul and hash it eggs out of Swede at a time where she and a fain the Canadians fought a bumpy shock of solace the Glora. The entropping and payment art turn us contribution about part of the Bahiri. Conto of all of the Glora, we get after the Banabit of Marty, Joseph Nefa, Kalen, and Neb Aspect of the Nevilla. Arena the hill should even out, trade the back, he is a Christ. His street of the flesh of down hope to Gaconor's Loditcha. A cooked named and spread nave, tree hill, a sail. And as Lana Dodger drew his weight as a daggers, touched the Vishnaka king, a raw. On her, a Tarnav, Canafadanum, Kadagatrik. Native the Holland, the Marnie and Tarnav, on Ron Nehu to the new, a bit mother Nabek, Baba Medaba Conafin, is not actually Gahu, Oxel Chinawalk. Serge no gacol can pay me doctor here to them with canal to Chicago and a link. When it's come like how the truck is there on back on Eagle Slan and the Livort. I was in expression doctor's name, I let Actor Slan a horda. He is a Christ. Or a last time real, took them hopes and glory, tree here in the sale. I hear is a Christ to do let last before she can't give to him, Dave me here can't. Now fair could I back and I could credit Douglasha. Join she can't hold to get here and two famous to that vein. Thus a barn of Australian, tree hill, the sail. She can't hear live a gunny. One day, Hogan packing down, then tropery. One day, Hogan packing down, then tropery. One day, Hogan packing down, to them she can't. One day, she ain't here Hogan packing down. It's been a dove should for Cora, Conchera, and Owen. I hear any few make a duck for 5 years, and a gobble some folk like a slice from Anam.